Danas je za nas koji radimo u psihijatriji jedan lep događaj. Otvaramo savjetovalište za mlade i centar za prevenciju i lečenje mentalnih poremećaja kod mladih i adolescenata. Za nas je to vrlo važno, za pre svega mlade ljude ove opštine, grada Vršca, a prostor koji ćete danas vidjeti, koji smo uredili prema standardima i da bude prihvatljiv za naše mlade sugrađane, dobili smo od grada Vršca, tako da mislim da u Domu omladine će biti mnogo adekvatnije i prihvatljivije za sve naše mlade sugrađane, za naše pacijente, da dođu ovde i da dobiju savet i sve ono što je neophodno ako je potrebno u njihovom daljem lečenju. Tako da smo zaista danas radosni i srećni da možemo da otvorimo ovaj renovirani objekat. Savjetovalište za mlade je nešto što je potpuno novo i što se otvara u našem gradu. Mislim da je to veoma važno za svu našu vršačku omladinu, za srednje škole, za sve one ljude danas koji imaju bilo kakav problem. Danas nije greška imati problem. Greška je ne obratiti se stručnom timu i potražiti stručnu pomoć. Drago mi je da će Savjetovalište za mlade i Centar za prevenciju i lečenje mentalnih bolesti kod mladih i kod adolescenata biti organizovan upravo ovde u Domu omladine, u jednom lepom, prijatnom ambijentu gde neće biti teško mladima, ali podvlačim i njihovim roditeljima koji primete bilo kakav problem kod svoje dece, da dođu i obrate se. Ovde će biti ljudi koji će ih čuti, koji će im pružiti podršku. Ovde će biti stručan tim iz neuropsihijatrijske bolnice i veoma je važno što, dakle, ne mora za svaki problem da se odlazi u bolnicu, već pružamo mogućnost na ovaj način u jednom prijatnom ambijentu da se porazgovara i da se potraži stručna pomoć. Ovo je samo jedan u nizu projekata koji bolnica za specijalne bolesti pre svega, dakle, radi ovde na teritoriji našeg grada i mi ćemo im kao lokalna samouprava uvek i u budućnosti biti dobar partner da zajednički, dakle, brinemo o svim našim sugrađanima.